Snimar se. Časni oci, braći i sestre, pomaže Bog. Dobro nas došli, imam jednu čast da vas u ime bratstva Hrama Uspenja Presvete Bogorodice pozdravim, da vam poželim dobrodošlicu svima vama, pre svega našem gospodinu Vlajku Panoviću koji je večeras sa nama. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Šumadijskog gospodina Jovana mi već evo 4. ili 5. godina organizujemo ovaj ciklus duhovnih tribina ili duhovnih razgovora. Do sada ih je bilo negde preko 20 i koliko se ja sećam, upravo taj ciklus pre 4-5 godina, ja mislim da je naš večerašnji gost, dr. Panović, je otvorio taj ciklus sa svojim predavanjem koje je glasilo Kriza savremene porodice. Inače, dr. Vlajko Panović je naš istaknuti psiholog sa ozbiljnim kliničkim iskustvom. Inače, osvedočeni hrišćanin, pravoslavni, crkveni čovek koji učestvuje u mnogim projektima naše Svete crkve. Jedan od najznačajnijih projekata jeste bio Zemlja živih,
zajedno sa vladikom Porfirijem, u okviru koga je držao školu roditeljstva. On je u stvari još jedan, kako bi rekao, od najistaknutijih naših, najeminentnijih intelektualaca koji ne ćuti i ne žmuri na probleme savremenog srpskog društva, pre svega porodice. Naša večerašnja tema je tema najčešće greške u vaspitanju dece, uvek aktualna tema kao i svaka druga tema koja se bavi problemom porodice. Na to pitanje gde najviše grešimo, koje su najveće, najozbiljnije greške u vaspitanju dece, šta će to formirati mladog čoveka kao zdravu ličnost, ukoliko to nije porodica, vidimo da je porodica u ozbiljnoj krizi, šta je alternativa toj porodici, kome ćemo prepustiti decu, da li po znacima navoda takozvanom nekom civilnom društvu, šta god to značilo, da li su to mediji, da li je to školstvo, da li je to neka bilo koja druga institucija koja treba da se bavi pitanjem dece, ali očigledno porodica to sve manje jeste, ali se ona kao vrednost relativizuje, to više nije zajednica gdje deca treba da imaju i oca i majku, a u psihologiji znamo da je muškarac 1/3 žena i obrnuto žena da je 1/3, znači da čovjek treba da ima i oca i majku, nego da to mogu biti i 2 tate ili 2 mame i ostale neke koncepcije. Ovo večerašnje sabranje je zamišljeno pre svega ne kao predavanje ex katedra, odnosno kao nekakav monolog, već pre svega kao razgovor. Uvodno predanje doktora Panovića će biti zamišljeno kao da isprovocira pre svega vaša pitanja koje ne moraju da imaju veze sa večerašnjom temom, ali bi bilo poželjno da postavite konkretna, ja bih voleo i doktor Panović da postavite konkretna pitanja, da slobodno ne držite nikakve dileme koju u sebi imate, lakše će vam biti da to izbacite u sebe, da postavite problem koji vi lično imate ili ga primećujete u društvu kako bi se razvila jedna zdrava komunikacija večeras. Hvala vam još jednom što ste u velikom broju došli, što ste večeras sa nama. Hvala doktoru Panoviću koji se po drugi put odazvao na naš poziv i uživajte. Hvala. Meni je drago da sam opet među vama i htio bih da vas ohrabrim da ovaj naslov koji smo mi postavili kao najčešće greške nije postavljen da bi nekoga ocrnili, da bi se neko loše osjećao ili da bismo vam sudili. Moj dolazak ima za cilj da vam prenoseći neka svoja znanja i iskustva pre svega pomognem svima nama da razumemo vreme u kome živimo i da zapravo ove greške ne budu gresi, jer one nerijetko se tretiraju kao gresi, nego da te greške u stvari budu negdje naše nedovoljno dobro snalaženje u vremenu i u dinamici života koji nam je nametnut. Zato bih ja želeo da večerašnja priča ide u tom pravcu da se odavde niko ne ode kući, dakle, frustriran ili da se loše osjeća ili da prebacuje možda svom drugom supružniku, eto vidiš, on je tamo rekao ti si kriv ili ti si kriva. Ne. Draga braće i sestre, vremena su toliko opterećena raznim sadržajima koji ne idu nama u korist, ne idu čoveku u korist, da zaista ne bi trebalo niko od nas da osudi nikoga, nego da se udubimo što više možemo da razumemo zašto je neko reagovao kako jeste, zašto je neko možda pogrešao, da pri tome ne sudimo. Zašto ovo govorim? Pa nažalost mi beležimo krizu braka u kojoj se znači njih dvoje pretvaraju u ovce na greške onog drugog. I zato je mnogo važno dakle, da uključimo ta dva termina, razumevanje, jer mi smo od Boga različiti, muško i žensko.
Zašto naš narod pita, evo ja ću pitati moje prijatelje, Nevena, jesi našla svoju drugu polovinu? Polovinu, pazite, polovinu. Znači, od uvek se znalo da sam ja pola je ona druga strana. Mislim da danas to zaboravljamo i da mnogi soliraju, mnogi nastupaju kao slobodni strelci. I beležimo danas puno onih koji žive u braku, a usamljeni. Nema dovoljno zajedničarenja. Pa ću ja pokušati i malo kroz neke definicije da vas podsjetim. Dakle, da bi se ljudi voleli, neophodno je da se upoznaju, da se razumiju. A kako ćemo se upoznati i razumeti? Da smo se zavoleli, pa trebalo bi da razgovaramo. I sada, kada krenemo od toga koliko razgovara savremena porodica dnevno, vi ćete svako u svojoj glavi da se preslišate da li je to dovoljno, da li je taj razgovor bio kvalitetan, da li ste tog dana pomogli sebi da ohrabrite onog nejakog, onog slabog, vašu decu, da istraju na put, da li ste im pomogli da se ispravno orijentišu. Zato savjetujem svakome od vas da saslušate, a neko i da posluša, da uveče pred spavanje, dakle, uradimo nešto što se tehničkim izrazom govori, recycle bin, da napravimo jednu kantu za otpadke i da polako preslišamo sebe kakvi smo bili tog dana prema deci, prema supružnici, prema komšijama, prijatelju. Znate, još je Njegoš govorio pametnije jutro od večeri. A šta se dešava sa nama? Mnogi ljudi neorganizovani odlaze u krevet sa svim onim sadržajima koje smo preživjeli tokom dana i dešava se da onda imamo košmarne snove, da razvijamo obrazac brige i mnogi ljudi legnu sa brigom, ustanu sa brigom. Briga postaje dominantni obrazac odnosa prema realnosti. A briga nije od Gospoda. Briga je odsustvo vere. Ne osuđujem, konstatujem. Jer ako mi verujemo u Gospoda, onda briga nema dovoljno mjesta. Međutim, vreme u kome živimo je nama nametnulo prilično tempo u kome se mi ne snalazimo. Čovjek je nekako izašao iz sebe. Sebe je postavio u prostor. I onda drugi upravljaju nama štapom ili šargaretom. Čovjek očekuje ili nagradu ili kaznu s polja. A zaboravljamo na mir u sebi. A u molitvi od Gospoda tražimo šta? Mir duši mojoj. Bože, daj mira duši mojoj. Jer onaj koji ima mir, ima strpljenje, ima mogućnost da razume onog drugog, da razume drugačije, da razvije osjećanje empatije prema slabijem, prema onome koje druge boje kože, ko drugčije misli, ko možda pripada nekoj drugoj strani u kojoj nije on. Naprotiv, suprotno od ovoga, mi razvijamo sebičnost i savremeni čovjek je sebičan, slobodan, a sebičan. I on, verujte mi, postaje zavisan od svoje slobode. Jer ako se sjetimo ovdje Marka Miljanova kad je govorio o čojstvu i junaštvu, mislim da treba toga da se sjetimo. Dakle, šta je čojstvo? Kad branimo drugog od sebe, a savremeni čovjek se pretvorio u agresora. Znate, nikada nije bilo agresivnije ponašanje, znači na svim sferama ljudskog života nego danas. Zato je važno da sad idemo dalje, kaže da bismo razgovarali, moramo da imamo zajedničko mjesto i vreme. Draga braća i sestre, zapamtite reč vreme. Mi vreme ubijamo. Mi vreme trošimo, vreme je dragoceno. Možda ćemo, da će Bog, da vam dođemo ovdje da pričamo o tom vremenu. Imam jedno predavanje pod naslovom Čovjek u vremenu čovjeka, o tom subjektivnom doživljaju i toj unutrašnjoj borbi koju svako od nas vodi. Pazite, borbi, ne više dijalog. Nekad smo mi vodili dijalog sa sobom, onda kad nismo imali mogućnost da vodimo sa drugim.
Danas se to pretvorilo u borbu. Ljudi se svađaju sa sobom. Pa onda, da ne pričamo dalje, vreme. Zašto vreme? Zato što većina ljudi s kojima sam ja radio, koje poznajem, nisu gospodari svog vremena. Kada ih pitam dva jednostavna pitanja, kad legneš i kad jedeš i kad učiš mlade, dobijam skoro uvek dva odgovora. Nema pravila i zavisi. Verovatno se neko ovdje prepoznao. E sad vi, ja ću vas pitati, kad vi legnete uvijek? A imamo samo jedan život. Nažalost, nama je nametnut naopaki ritam i mnogi ljudi ostaju do duboko u noć budni, a da zato nemaju dovoljno dobre razloge. Ja kad pitam ljude tako koje mogu, koji su mi bliski, pa dobro, pitam, ajde dobro, šta si radio noć? Gledam neki film. Pa koji film? Kako zove? Ma nemam pojma, ja prebacio. A dobro, čemu se radi? Pa zainteresovalo na neka akcija. Pa kako se završilo? Daj mi nešto reci. I onda bi mi otkačio, kaže, a dobro, igra Angelina Jolie. Ajde, rekao, makar da si jedan razlog našao, zašto si igra? Zašto vam ovo govorim? Zato što mnogi ljudi ne organizuju svoje vreme. Nama vreme curi, nestaje. I mnogi, nažalost, ne umeju da ga osmisle. Jedan od najvećih problema savremenog čovjeka je osmisliti današnji dan. Blejanje je postao sinonim za akciju. Ja sam kao dete čuvao ovce i znam da bleji ona ovca koja je izgubljena. I blejanje je u osnovi vapaj za smislom. To je očajnički vapaj nekoga ko ne zna šta će sa sobom. Ko ne radi ništa, kome je život prazan. A iz praznog života može samo otići u depresiju ako ne osmisli to vreme. Sad se sjetih jednog mladića, ja sam u Novom Sadu držao jednu grupu dugo godina, a roditelji i djeci koji su bili zavisnici od raznih psihoaktivnih supstanci. Čuo je on za našu grupu, donio je svoju zbirku pesama, ponudio mi je, ja sam otvorio i pročitao samo jedan stih. To je mene fascinirao i zato vam ga prenosim. Reče on, u 1 sat može da stane čitav život. Ili da samo pamtiš. I sad kad malo to razložimo, vi za 1 sat možete avionom sletjeti do Tigra. Muškarci upoznati neke Ruskinje, devojke opet nekog drugog. Nešto će se događati usput, iznad dormitora će biti jedna slaba džada, pa ćemo propadati, možda se plašiti. Puno toga ćemo doživjeti za 1 sat. Za 1 sat kolima možemo otići do Beograda, biciklom do Serpers Banje. Pešice, nema veze. Pešice do, ne znam, centra. Ili da dignemo noge i daljinskim da plivamo gdje? U prazninu. I da imamo iluziju kako kontrolišemo vasionu. Šta mene briga što se desilo u Americi ovih dana? Ne kažem da mi nije žao ljudi, ali šta će meni tolike informacije? A oni se trude da nam koncipiraju upravo informacije koje treba nas da uplaše, zbune, opredele, da ne budemo svoji u sebi. Jer, draga braća i sestre, čuvajte sebe u sebi. Ne dajte svoj mir. Ne čitajte novine. Televizor nemojte da vam je uključen čitav dan. Gledajte ga ciljano i dozirano. Ciljano određeni sadržaj, a dozirano ne previše. Ako krenemo da analiziramo večerašnju temu, ponovit ću, nikad u istoriji ljudskog roda nismo živjeli ni lakše, ni brže, ni jednostavnije. Jer je tehnika toliko napredovala da prosto ne možemo se sjetiti unazad 20 godina kako smo funkcionisali, a živjeli smo. Desio se jedan paradoks, a to je da mi sa svom ovom tehnikom, naukom i svim ostalim
nismo postali srećniji, nismo postali slobodniji, humaniji, bolji. Naprotiv, sve više i više vrhunskih naučnika koji su loši ljudi. Zato vas molim da vašu djecu kada šaljete u školu ne akcentirate samo tvoje da učiš i da pravite drame ako nije, ne daj Bože, donela peticu. Naše je prvo da ih naučimo da budu dobri ljudi, da ih sebe izvuku ono najbolje, da se ne porede s drugima, nego da jednog dana svoje potencijale razviju, da budu korisni sebi, drugima, društvu, zajednici i da uživaju u životu. Ja ću vam pomenuti samo jednu reč za koju vas molim da kod kuće analizirate sa svojima. To je reč radost. Čemu se ljudi raduju danas? Ne morate mi odgovarati. Ali je sve manje onoga čemu se radujemo. Zašto? Pa izgubljena je spontanost. Spontanost je nosilac radosti. A savremeni čovjek, rekli smo malo prije, izgubljen u vremenu. I on više nije svoj. Zato je važno da sve to prepoznamo, da bismo mi upravljali svojim vremenom. Da bismo mi gospodarili svojim vremenom. Ja ću vam sad ovdje ispričati jednu metaforu. Sjajna je, meni se svidjela. Kaže na skupu demona, veliki majstor kaže kako ćemo da hrišćane odvratimo od Boga. Ne možemo im zabraniti da čitaju Bibliju, ne možemo im zabraniti da se mole, da idu u crkvu, da slave, da razvijaju ljubav. Ali šta možemo, pitaju oni. Sad zapamtite ovu rečenicu. Ukradimo njihovo vrijeme. A kako ćemo to uraditi, pitaš oni. Pa lepo zaposednimo njihove umove informacijama svakakvim koje im nisu bespotrebne. Naučimo ih tako da ujutru čim ustanu uključe odmah televizor. Ja sam sebe uhvatio jedno jutro, trebalo je neko da putujem, da sam gledao 3 dnevnika da čujem prognozu vremensku. Na kraju je moj unuk rekao, deda, pa izađi na terasu. Što mislite koliko je dete spontano? A ja po inerciji, kao da sad ja ne znam ni sam šta sam očekivao, sam postao, dakle po inerciji, postao sam zavistan od toga. Kažu oni dalje, postavite bilborde pored puta i naučite ih da čim uđu u kolo odmah uključe radio. Napunimo njihova čula, jer borba je za čula, jer se ljudski puni preko čula. Napunimo njihova čula, dakle da im pamet, to jest ne stigne da ide prema Gospodu. A onda njihove sandučiće napunite različitim reklamnim materijalima, bezvrednim. Njihove žene naučite da kupuju. Zamislite, niste vi krivi što kupujete, nego ste vi u stvari izmanipulisani. Ja nudim čokoladu i večeras, nudio sam uvek dami koja mi da dokaz da je vratila se iz mega marketa, da je kupila samo ono što je ponela po spisu. Izgleda će opet jest čokoladu sam. Imam i ponudi za muškarce. Nema ni jedne kuće u kojoj nema višak stvari. Ženske garderobe, muške sportske opreme, ribolovačkog pribora ili knjiga. A Sveti Sava u svojoj molitvi Gospodu u 13. veku zavapi. Bože, nauči srce moje, da ne luduje za šarenim obmanama ljudi i stvari. Molim vas, 13. vek. Ništa se nije promenilo, samo se povećao broj šarenih laža. A ja ne bih bio kritičan. Ja ovo vama prezentujem da bismo mi negdje postali svesni da se ne utapamo u taj potrošački mentalitet, da izbacimo iz kuće onaj višak. Ja sam analizirao neke moje prijatelje, imamo ormane koji su zatrpani, nikad nisu otvoreni i stvari koje čuvamo pre 30-50 godina.
ponavljam, ne sudim, osvešćujem. Da bismo negdje postali funkcionalni, da bismo mogli biti dobri prema našoj djeci. Jer djeca nemaju nikoga boljeg do nas. I sad dolazimo do tog nesnalaženja. Dakle, na selu je nekako bilo drugačije. Postojali su poslovi koji su opredeljivali muškarca i oni drugi za majku, za ženu. I to je funkcionisalo, a onda prelazeći u grad, mi muškarci smo se nekako malo izvukli, dobili smo više komfora. Imate sjajan tekst Nikole Tesle, ukucate na Google koji se zna, Nikola Tesla o ženama, pa ćete vidjeti koliko je on promišljao o tome, iako kažu, znate da se nije ženio. Savremena žena je poprilično, hajde da biram neke izraze, ali postala žrtva ovog civilizacijskog napretka. Vama je data prividna sloboda, ali vam je dato i mnogo više obaveza, jer neki muškarci, neki muževi ne pomažu ženama. I eto raskora, eto sukob. Ima to jedan muški vic, pošto ja pripadam muškom rodu, nećete mi zameriti, ima i ženskih. Dolazi muž kući i kaže ženo, daj jedno pivo dok nije počeo, umoran sam. Donese ona njemu pivo, popio on jedno, onda žena, aj još jedno dok nije počeo. Misleći da on čeka neku utakmicu ili ne znam šta, donese ona njemu i drugo. Kad je bilo kod trećeg, pametila se ona i reče, ajde ne više šta, eto počela je. Pazite, to jeste vic, ja ga ispričam kao vic. Ali ja znam da je to prilična realnost u mnogim domovima. Zato je važno da znamo da djeca koja dolaze od Gospoda kroz nas nisu naše vlasništvo. Oni su nama dati na čuvanje, na vaspitanje. Kako se najbolje djeca vaspitavaju? Zapamtite, dobrotom, strpljenjem i ličnim primjerom. I ono što je najvažnije, usaglašenim stavovima nas dvoje. Nemojte zaboraviti da se muški princip uči od muške figure i ženske od majke ili ženske figure. Zato jezuiti kažu, dajte mi dete do 3 godine da ga mi vaspitavamo, a onda ćemo vam ga vratiti. Freud je govorio o nekim kritičnim periodima do 3. godine kad se formira taj odnos prema realnosti, da ne ulazimo u detalje. U svakom slučaju, vi znate da dete prolazi kroz tokom odrastanja, kroz identifikaciju sa oba roditelja, ali sa 2 figure jednog roditelja. Jedna je idealizovana slika roditelja i druga realna slika. I dete treba te 2 slike da stopi u jednu. I onda ima jednu standardnu figuru roditelja. Onda je ono spremno da se uhvati u koštac sa izazovima, sa iskušenjima. Međutim, na tom putu često imamo neusaglašene roditelje koji sabotiraju jedno drugo. Ja sam možda malo u šali, možda u ironiji uzeo jedan detalj dok njih dvoje stoje pred oltarom i dok sveštenik im stavlja krune na glave, onda njeno pleme viče njoj u šali, zgazi ga. Onda ona pokušava onako, traži njegovu nogu, a onda mu ne padne kruna sa glave, nekako ukrutio se, izbjegava, ali ko zna šta u sebi misli, njeni se smeju. 5 minuta kasnije sveštenik pita za prezime, pa kad su sad njegovi čuli da je ona uzela njegovo prezime, onda oni aplaudiraju i gledaj, ja sam to uzeo kao neretko početak razlaza nečega što nije ni spojeno. Jer tu se začinje klica rivaliziranja. Već sutradan pri podeli plina, izvinjam se što govorim žargonski, njeni kažu pa imamo i mi pravo, mi smo zaduživali, mi smo nosili poklone, njegovi kažu jesi se ti oženio ili udo,
i njih dvoje umjesto da im pomognu da s obzirom da dolazimo iz različitih sredina sa različitim navikama, obrascima, sistemima vrednosti i da je neophodno sve to negdje usaglasiti, uskladiti, ne na štetu bilo koga, već zapravo uvažavajući realnosti, okolnosti, različitosti, negdje promijeniti sebe, a ne ono što se dešava danas, zauzme se jedan borbeni stav u kome većina ljudi želi da menja onog drugog. Došla je u našu kuću i već je počela da pravi novi razmještaj, kaže svekrva. A ona misli da je potpuno normalno da uredi život za njih dvoje, jer su oni sad postali celina. Nema ničega pogubnijeg nego kada se muškarac dovede u poziciju da bude između majke i žene ili između sestre i žene. To je najpogubnija uloga koju ne bi trebalo niko od vas, dama, da svoje muževe dovede. Zašto? Pa ja treba svojom dobrotom, svojim kompromisima, svojim strpljenjem da pomognem onoj drugoj strani da ugledajući se na moju dobrotu promeni sebe. A ne, ona je došla u našu kuću, ona mora da se. A onda se tu zauzmu borbeni stavovi, na položaj, zato da ću vam jedan savjet, ako ga niste tražili. Kada dođete kući i vidite da neko, ona ili on, započinju visokim tonom svađu, vi odmah sedite. Znači, nemojte nikad stajati kad neko hoće da se svađa. Jer stajanje je borbeni položaj. I tu se lako pređe iz nesporazuma u fajn. A ne treba nam to. Znate, ja dugo nisam razumeo onu izreku, ko ti udari šamara, okreni drugi obraz. Ljudi moji, meni to izgledalo, ja brđanin, shvatao bukvalno sve stvari. Kako ti udariš mi šamara, mene boli, a ja kažem, ajde udari ti ovaj drugi. Stvari, to je metafora za bes. Jer ako neko krene iz besa, automatski dobija od većine ljudi odgovor bes. Bes na bes vodi u sukob. Ako inicijalni bes ne dobije odgovor u vidu besa, onda on dobija vreme da razmisli, da redefiniše svoj pristup, da promeni mišljenje, da se izvini, dobija vreme. Zato je važno razumeti tog drugog, da bismo nastupili kao celina. Samo kao celina nas dvoje možemo da budemo funkcionalni i možemo da naše djeci pomognemo da odaberu onu pravu stranu u životu. Ako smo sinhronizovani, objedinjeni, sjedinjeni, onaj biblijski ideal, dva tela, jedna duša, nikad postignuti, a znači tema kojoj se teži, i to treba da bude put kome treba ići. Samo tako možemo djeci pomoći da u ovom svetu u kome se nudi sve i svašta, najmanje dobrog, oni se opredele za ono što će njima biti i na korist i na spasenje. I sad bih želeo da vam osvijestim nešto što je jako važno za razumevanje naših nesporazuma međusobno i odnosu prema djeci. Nekada su roditelji, vaspitači, školi, u obdaništu uticali 80, možda i malo više procenata na vaspitanje djece. A onda je došlo do razvoja naglog tehnike i tehnologije i sad imamo obrnuti procenat. Sad, ako dobacimo do 20, što bi u Crnu Goru rekli, to je jadno malo, ako dobacimo, dovoljno. I ti nesporazumi koji su svakodnevno prisutni, uglavnom, nažalost, roditelji doživljavaju kao nevaspitanje svoje djece. Zamislite, meni dođe roditelj i krene da ogovara svoje djete. Pite me živi, čije to djete? Pa, i onda što se dešava? Pošto nije baš, je li uputno da priznam da sam ja
kriv, onda uglavnom to prebacujemo da liči na taštu, na njihove, oni su u Požarevcu završavali ili ne znam, ovi su bili ovamo ili onamo. Ne, sve što je kod djece prisutno, mi smo zaslužni. Mi kreiramo ambijent u kome oni organizuju svoje vrijeme. I sad ćemo krenuti onako hronološki kako sam ja naumio da vam pokažem. Kad se dete rodi, pa negdje do polaska u školu, trebalo bi da roditelji svojom dobrotom, primjerom i finoćom pomognu deci da usvoje higijenske navike. A šta neki roditelji rade? Došli smo s puta, deca zaspala u kolima, jedan savjesniji roditelj kaže ajde da opere zube, ovaj drugi kaže ma pusti šta će mu biti jedno veče, znate, a klinac gleda onako, pogleda pa zažmuri i uglavnom posluša onog roditelja koji mu ide na ruku. Toga ne smije da se desi. Jako je važno da sednete vas dvoje, da ispišete na jednom velikom papiru. Dakle, šta vi očekujete od vaše djece? Na kom uzrastu? U okviru jednog dana. Da im napišete koje su obaveze u kući. Molim vas, 90% majki u Beogradu, djeca osnovne škole, sipa njima dok jedu. Ima li ovdje među vama oni koji sipaju svoje djeci? Ima, ali ne morate dizati. Nemojte to raditi. Zašto? Pa sad prelazimo na onaj viši nivo. Ako smo usvojili higijenske navike, sad polako instaliramo radne navike. A u okviru radnih navika neophodno je pomoći djeci da razviju odgovornost za ono što radi. A vi znate koliko se sukobljavamo sa njima zbog neodgovornog ponašanja. Da li vaša djeca nameštaju tebe? Ne. Da. Mnogi ne. Nema pravila i zavisno. Kažu meni kolega, šta se bre uhvatio za taj krevet? Kao to. Kažem ne, meni je to pokazatelj da to dete nije leglo na vreme. Najverovatnije neće stići ni da doruču. To dete nije spremno za prvi čas. On će i da drema, da spava ili će, ne daj Bože, ono što se danas dešava kod ogromnog broja djece, a ja stalno sam u tome, oni masovno piju energetske napitke ujutru pred polazak u školu. Gospodo, to je strašno. Izvolite. Ja samo da se nadovežem, više kao, pošto smo imali iskustvo na fakultetu gdje ja radim, predozirala se devojka od toga, nemojte tu uzimati, znači otišlo je srce na prvoj godini, to nije uopšte stvar za šale, napravili su uvod, samo da kažem da to nije stvar kao povremena uzimanje. Ako počnemo još da analiziramo dublje u periodu adolescencije, iako tamo na njima piše da je zabranjeno uzimati uz alkohol, često vi imate u kafićima gdje se mešaju kokteli, energetska pića, vodka, limun i ne znam šta se ne. A ako idemo još dalje, da se na žurkama uz sve to uzimaju eksteri ili ekstazi, ja sam imao prilike da slušam od mojih prijatelja dok sam radio na VMA, a posle jedne rej žurke, jedan dečak od 17 godina je preminuo, upravo popio je 2 energetska pića i kako oni kažu u žargonu prežvakao je, uzeo je 2 ekstera ili 2 tablete ekstazija. Ima mnogo toga, mnogo tih zamki koje roditelji treba da uče, da prepoznaju. Zato vas molim da zakopate svoju suju, svoje predrasude. Da li je vaš supružnik pametniji, školovaniji ili supružnica da donosi više novca? Vi treba to sve negdje da napravite jedan zreli kompromis da je to, da ste vi zajednica. Zato što našu djecu na putu, znači od ujutru kad ustanu,
pa uveče dok ne legnu čeka ogroman broj iskušenja. I upravo kad sam govorio o razumevanju večeras, ja želim da podvučem da mi roditelji treba da se obrazujemo, pre toga informišemo o tim iskušenjima. Taj isti jedan deo zapadnog sveta, tih vrhunskih naučnika, skoro svake sedmice izbace po jednu psihoaktivnu supstancu. Neke od njih se nalaze u prodaji legalnoj. Vi imate i kod vas ovdje sprejeve za osvežavanje prostorija koje u sebi imaju mamljujući efekat. Ali naše pravosuđe i policija, odnosno zakon, nisu stigli da to, znači kako ih procesuiraju, da se to evidentira i tretira kao narkotik. Znači, izvinite da izrazu, ali mafija ide ispred nauke i države. To rade isti oni pametni i obrazovani koji su otišli iz Evrope, a loši ljudi. Zato ja stalno potenciram, mi treba da budemo pre svega dobri ljudi. A onda, ako sam ja dobar čovjek, onda ja neću da sipam otrove na moj paradajz koji prodajem drugima. Pa je meni jednom jedna gospođa na pijaci, pošto me zna, rekla je nemoj taj paradajz, to smo prsko, to nije za tebe. Mi moramo da reafirmišemo moralne vrednosti. Mi moramo preobražaj da doživimo, pre svega na nivou tog moralnog, duhovnog. Ali kako? Pa pre svega unutar nas dvoje. Da se pomirimo. A ne kao što ja malo ironično kažem, oni ne govore, samo im još niko nije javio da su posvađani. Oni zapravo nisu ni posvađani, oni se trpi, ono u svojoj sobi četuje, on surfuje, ona ne znam ovo, deca tamo. Nema zajedništva. Rađena je jedna velika studija 20 godina da bi se izvukle otprilike koji su to osobine koje krase, dakle, jednu uspešan brak, uspešnu porodicu. Ja ću vam sad nabrojati neke od njih. Ja vas molim da ovu prvu zapamtite i drugu posebno. Poštovanje. Poštovanje je nestalo iz porodica. Nema dovoljno poštovanja. Šta deca kažu nekim roditeljima? Bože su. Šta supružnici kažu jedno drugom? Bože su. A kako ćemo se voliti ako se ne poštujemo? Ako su moji stalno na udaru zato što su seljaci, ja to figuram. Dakle, radeći u toj školi roditeljstva, bila je manja grupa nego sada, pitao sam da li među vama ima dama koje zavrću sijalice, menjaju gumice na slavinama, onda je njih 3 onako lupilo se po glavi i rekli, jao, ja sam poslala moje na more, ja krećem na kuću. Nije normalno. Po meni. Onda sam pitao, dobro, kako sačekujete svoje supružnike kad dođu s posla? 90% njih sedi, gledaju nešto ili su kući. Samo jedna sa Žabljaka mi je rekla, moja baba je mene učila da kuću uvek držim zaključanu. I ako se kuća ne zaključava, da uvek sačekam čoveka na pragu da on misli da sam mu se obradovala. A neka misli. Znate kako je to lepo? Nema veze, nek ljudi i veštači. Evo ovako jedna ruka, jedan zagrljaj. Znate šta to znači? Dobrodošao. Kako mi sačekujemo našu decu iz škole? 5 pitanja. Šta bi ručko? I sve odgovara. Bez poprava nas. Ili uveče, ne daj Bože, kad oni zakaste iz grada, a mi budni, klipujemo ko zna šta, pijemo veseline, gledamo nekvalitetni program i hvala Bogu, čujemo škripu vrata ili ne znam, lifta. I šta onda uradi roditelj? Pa dobro je, moraš svako večer. Šta ne da uradi? Pa šmugne pored nas i ode u kupatilo, zaključa se i pola sata. Mi za to vreme zaspimo i prođe taj period gdje je trebalo se obradujemo. Kažemo, dobrodošla kćer.
Možda to zvuči licemjerno da osjetimo malo da li je pušila, da li je malo nešto popila ili da se marihuana zadržala u kosti. Zašto da ne? To su iskušenja. Ali ako mi nju zagrlimo ili njega, pa se oni osjete dobro došli, oni neće odlaziti u krevet puni besa. Ili mi. Bes je neprijatelj čovjeka, a on caruje pored straha, to su dve najmalignije emocije. A mi ih imamo u izolini. Zato je važno da se borimo protiv njih na ovaj način. Usaglašenost roditelja mora da bude u svemu. I zato treba da sednemo i da razgovaramo. Odnos prema ocenama, odnos prema namještanju kreveta i svim onim stvarima unutar kuće, vreme povratka iz grada, razlozi izlaska. Znate, jedna od najčešćih situacija koja se dešava, pa mama svi izlaze, pa svi idu. A ja svima vama savjetujem kad vam dete kaže svi idu, provjerite koji su to svi, vidjet ćete da ne ide ceo razred. Ali ovdje se nameće nešto drugo, a to je jedan globalni pristup uticaja rulje, mase na našu decu. I sad je pitanje, možda i retoričko, filozofsko, kako god, ali je važno. Sebe treba da pitamo, zašto naša deca ne veruju nam dovoljno, već veruju tamo nekom spolja? Zašto ne vole svoj život? Zašto mi njima ogadimo život na pragu svog odrastanja, oni ga ubijaju? Piju pivo sa 12 godina, duvaju marihuanu 12-13 godina. Imaju prva iskustva sa 13-14 godina, mnogi. Zašto mi ne omilimo njima život? Zato što smo stalno namrgođeni, uplašeni, uvijek ih pitamo ta pitanja, nikada da ih dovoljno ohrabrimo, zagrlimo, pomognemo njima da prepoznaju zamke koje su postavljene. Nemojte ih plašiti. Ako uzmeš marihuanu, umrećeš. On ode na žurku i vidi kruži džoint, oni se smeju. Jeste da ovdje majčin ili očev glas negdje stoji, umrećeš, ali ona vidi da ne umire niko. I neće umreti od prvog uzimanja, neki hoće. Ima slučajeva da ljudi reaguju na prvi džoint. Ili na drugi. Ja sam imao prilike da razgovaram sa porodicom čije dete posle prvog džointa dobilo halucinacije, da ga jure crvena srca skočilo ko strašno i ubio se. Dakle, mi treba da budemo realni i realistični u odnosu sa svojom decom, da bi oni nama verovali. Ali da bi nama deca verovala, potrebno je da nas dvoje nastupamo kao jedno. A da ne bude, daj mi 200 dinara, jučer smo ti dali, a ona ili on kao, pa pusti sad je tata malo nešto, znaš, nerodno, umora, ne idemo na poslu, tata ode, aj 200 dinara i gotovo. Nemojte nikada minirati jedno drugo. Ja ću vam reći jedan fenomen iskustveni, ali ga proverite. Kad god imamo takozvanog dobrog i lošeg policajca ili dobrog i lošeg roditelja, djeca će uglavnom vođeni biološkim programom uštede energije ići uz onog roditelja koji njima ide niz dlaku. Onoga koji im povlađuje. A razvit će otpor, možda inat, možda bes, možda mržnju prema onom strožijem. I neusaglašenost. Iskustvo govori da u prvim životnim krizama prvi ko se žrtvuje jeste taj roditelj koji je povlađivao. I onda kreću suze. Sve sam ti dala, sve sam ti učinila, vidi kako mi vraćaš. A u međuvremenu se posvađala sa mužem, razvela, tukla, ko zna što sve. Ona ili on. Nemojte da me razumete, ne stavljam akcenat nikad samo na majke ili nego na roditelje. Kritična mjesta, ekskurzije, telefoni, pitanja
roditelj, šta će detetu teoreti? 4. razred. Mi smo našli kupili kad je bilo srednje škola. Vođeni plemenitom idejom da znamo gdje je. A onda je ona na nas sjajno odvratila na pitanje Majo, gdje si tu si? A onda smo mi jeli u nešto i rekla, gdje je tu? Ona je nama još lepše odgovorila u gradu. Šta smo saznali? Ništa. Posvađali smo se međusobno. Eto vidiš, zato šta god da deca traže, vi nastojite da razumete razloge. Nisam ja protiv davanja, ne daj Bože. Nisam ja protiv činjenja, nisam ja da se deci uskraćuje ono što treba. Ali sam zato da ne podležete pritisku rulje, mase, većine. Kažu roditelji najčešće, pa ti pretjeruješ, ne mogu ja da moje dete bude jedino. Neka bude jedino po dobrotu. Čitaju li vaša deca knjige? Ajde recite. Zavisi. Retko čitaju. Ja sad, evo, ja dobijam burne asocijacije. Ko od vas nije pročitao 2 knjige, savjetujem. Jedna knjiga je Georgea Orwella, 1984. godina, a druga knjiga je Aldous Huxley, Veli novi svet. Ako neko želi, a nema, evo kod vas Željka, ja ću da prosledim, ja imam u PDF-u, obratite se, znači, šta ćemo nam vidjeti? Pa vidjet ćemo da su svi globalni sistemi u stvari kontrolisani, dirigovani, da ništa nema spontano, globalno. George Orwell je živio od 30. godina prošlog veka i on je negdje u toj knjizi predviđao da će se čovečanstvo u budućnosti kontrolisati putem bola, putem zabrana, putem cenzura, knjiga i istine. Huxley koji je živio 20 ili 30 godina kasnije kaže, ma ne. Čovečanstvo će se kontrolisati u budućnosti putem razvijene potrebe za stalnom zabavom. Da li prepoznajete vreme u kome živimo? Pa sve je zabava. Kaže on, neće biti cenzura na knjige, jer knjige neće imati ko da čita. Ja svako dete pitam kad dođe od mene, da li čita, koliko čita, šta je pročitao, fino da ih ne uvredim. Reče jedan mladić od 17 godina, pročitao sam u subotu knjigu, kaže šta si čitao Mozartove liste. Obradovao se ja, znam puno o Mozartovoj muzici, ali baš pitam ja je to neka knjiga, kompozicija, zapise ili nešto iz njegovog života, biografije. On onako pogleda, a jao do Mozart, avionica, subotom izdaje sve staro. Molim, zato je važno da se vas dvoje usaglasi, a da vi ne gledate televiziju čitav dan, nego da oni od vas vidi da vi čitate knjige. Ja ću vam reći sad, već sam vam nagovestio, možda neko mi smeta, ja sam rođen u Brdima pored Drine, pa smo, boraveći dole jednom, naišli na neke novine i jedan naslov je meni tad ostao u sećanju, bez mašte nema ambicije. Dođem ja i pitam, djedo, šta je to mašta? A čuj Boga, to ti je nešto, znaš, ono, fantazija, ne znam šta. Pitam ja druge, treće učitelje, niko mi nije znao objasniti, odnosno oni su objašnjavali, ali ja nisam zadovoljan. Nosim ja tako kroz svoj život i onda negdje u starosti dolazim do toga da u stvari mašta pokreće ambiciju, a da savremeni čovjek sve manje mašta, on je sve više uplašen. Šta ako se desi? I stalno imamo taj obrazac katastrofičnog scenarija, šta ako se desi? To je to štap ili šargarepa koji su nam nametnuti, gdje mi ne razmišljamo u sebi. Zato televizija ubija maštu. Televizija nudi gotove slike koje se zalede u glavu,
i tako naslagane ne ostavljaju prostor za uključivanje kritičke percepcije. Ne ostavljaju prostor za razumevanje i ne ostavljaju prostor da maštamo. A čitanje knjiga u stvari omogućuje da pravimo nadgradnju. Ako ne i da maštamo u budućnosti, ono bar da asociramo sa nekim događajima iz naše prošlosti. Čitajući knjigu na Drini Ćuprija, ja sam rođen na Drini, znate, mene svaka stranica odmah asocirala na Drinu. I ne znam sve drugo. A vi danas imate, i zato je važno da znate, u nekim knjigama sadržaje koji su nevaspitni. Ja ću vam spomenuti neke knjige Geronimo Stilton. Oni koji imaju djecu znaju. Dva naslova. Jedan je Utvarela Avetić. Neka neko kaže zašto tepati utvarama, a druga je Slučaj misterioznog smrada. Sam naslov mene asocira na nešto što ja ne bih ponudio nikom. Radnja se odvija u kanalizaciji, u mraku, smradu. I jedina, uslovno rečeno, ideja vodilja pozitivna je bila da se djeca nauče potrebe za reciklažom đubre. Kao da je na uzrastu tom najvažnije da oni razviju, ali da, znači svijest o reciklaži, ali na kraju, na sred knjige, ako imate kod kuće, vi pogledajte, imate himnu satanizmu. Mi, djeca iz Nužničke jame, iz podzemne tame, želimo, ne znam, da nestane svetlost, da pobedi tama. Izvolite, pogledajte. Zato je bitno da vas dvoje, kad jedno radi, ovo drugo sedi sa djecom i gleda šta djeca gledaju, koje crtane filmove gledaju. Da vidite kako oni, kako reaguju na neku realnost tamo. Brat ubije sestru, ostaje nekažnjen. Šta mi onda radimo? Ništa. Pustili smo sadržaje koje djeca primaju u svoju glavu i nemojte zaboraviti da ti sadržaji koji nisu obrađeni, kojima nismo dali mogućnost da uključi znači, svoj kritički sud detetu, ostaju kao takvi, kao celine, kao istine, kao obrazci, kao model koji će dete reprodukovati. Dovedoše meni djevojčicu od 2,5 godine koja se ponaša čudno. Njih dvoje intelektualci su raspitivali se, jer i samo što nisu radili DNK pradedova, da vide da li neko nije slagao da u njihovoj porodici ima ludila. Dete viriše stopala gostima, ponaša se kao prase, skiči i beži pod stol. 2,5 godine. I oni ne kapiraju da je to crtano film. Kad sam ih pitao, krajnje jednostavno, da li vam dete gleda taj film? Obožava. Koliko ga gleda, pa mogla biti ceo dan. A koliko prilike, pa 6-7 sati. Rekoh ja njima onako šali, idite kući, ubite to prase, a dete izvedite na livadu, na igralište i odvedite ga da vidi pile, da vidi živo prase. Jer u Beogradu, na moj nalog djeci da nacrtaju pile, jedan dobar deo njih crta pile probodeno na ražu kako se peče u svom potu. Ali zato o dinosaurusima znaju sve. Sad je pitanje čega našeg zdravog razuma, pa oprostite, zašto mi našu djecu lišavamo realnog života, a dajemo silne pare, još se ljudi hvale kako su stajali u red tamo da idu da vidi dinosaurus. Pa kod kuće imaju gomilu plastičnih dinosaurusa, djeca o njima sve znaju, ne znaju gdje im je sahranjen džet. Ne znaju kako mu se zvala prababa ili baba. Put to vodi, pa iskorenjivanje. Znači, nama se narušava arhetip. I toga moramo biti svjesni. I
Mnogo je toga iz zona takozvanog konflikta ili neslaganja. Ja sam pokušao da vam te neke strateške pravce, znači negdje osvestim sa jednom idejom koju sam već izrekao, da ne osudimo nikoga, da smanjimo razvod braka, da smanjimo nesporazume, svađe, tuče, a da podignemo nivo razumevanja. Mi smo od Boga različiti, ali je nas nešto ujedinilo, zbližilo. Zašto posle nekog vremena mi zanemarujemo da taj drugi koga smo mi birali više nema vrlina, nego se bavimo samo njihovim manama? Reče meni jedan moj zemljak na moju molbu, došli smo da se razvode, ja njemu kažem, hajde molim te, napiši mi evo 10 vrlina tvoje žene. I njoj dadoh isto. I znate kako on rekao? Piješ bola, nisam ja došao ljudi da falim ovdje da se razvedem. Zašto je ovo važno? Pa, poštovani, biblijska izreka da život u vrlini je najbolja odbrana od grijeha. Hajde da se mi učimo vrlinskom životu. Da našu djecu vaspitavamo vrlinski. Da oni upotrebe uvek molim te, hvala lepo, izvini, oprosti. Jer time zapravo ugrađuju u sebe obrazac, jednu matricu, jednog zdravog odnosa prema sebi i prema drugima. Tu se začinje klica poštovanja drugoga, ali i poniznosti kad treba. A ne, mi imamo gorde, mlade, agresivne ljude koji tuku svoje roditelje. Imamo masu majki koje su maltretirane od djece, samo ne jadne od bruke, ne smiju da pričaju dok baš ne eskalira skroz agresija. Zato je važno da svi negdje napravimo taj preobražaj, pre svega u ljubavi između nas. Jer smo se odabrali, jesmo. Vođeni smo nekim, možda našim slabostima, zašto ne? Možda istinskim, iskonskim osjećanjima. Hajde da izgrađujemo u partneru ili supružniku vrlinu. Tako ćemo onda i kod djece razvijati i baviti se vrlinama i dobrotom, a ne samo ono što radi većina, bavimo se lošim u dječjem ponašanju. Nemojte nikada izgovoriti čuvenu reč, nisi danas bio dobar. Ili mama i tata idu, a ti budi dobar. Da li neko možda mi objasni šta znači ta poruka, budi dobar? Malo bolje razmislimo, ništa. A ako dublje razmislimo, onda je tužno kud to vodi. Budi dobar, otprilike sedi tu gdje jesi, ne mrdaj, ne pravi nikakvu glupost, ne sekiraj babu i dedu, na kraju ne živi. Jer, znači, ako se ne mrdaš, ne živiš. Zato je mnogo važno da sa djecom razgovaramo direktnim govorom. Da ih naučimo kako nešto treba da urade. A ne paušalno danas nisi bio dobar, nećeš dobiti čokoladu. Pojma nemaš što znači nisam bio dobar. Mene da pitate da sam danas bio dobar, ja ne znam da ovo govori. Da sam nešto dobro uradio, da ću već pokušati da nešto radim. Vidite, ja bih mogao ovako leti dan do podne, ali s obzirom da je i vaše vreme ograničeno i mogućnost prijama informacija ograničena, ja ću ovdje da zastanem, pa ćemo da krenemo na onaj drugi deo priče. To jest vaša pitanja. Nećemo izaći odavde dok ne odgovorimo na sva pitanja. Ako bude znao. Evo ćete vidjeti. Izvolite, Ivan Krec. Tako je što da deo. Htio sam da spomenuti kroz vašu priču, je ovo dao jedan utisak, onako koji sam ja rekao pesimistički, da je današnje doba onako jedno možda i najniže doba u ljudskoj istoriji. A htio sam vas pitati da upored recimo i takav duh i u nekim crkvenim krugovima vlada, da su ljudi u bukvalnom smislu danas na najnižem nivou. Ali sa druge strane, recimo kada čitao neke knjige iz 3., 4., 5. veka, bilo svetotačke, bilo u nekom jeziku,
sam dijalog ljudi, razgovor, način njihovih problematike i tako dalje, vidi se da ti ljudi su potpuno isti kao i mi danas, na primjer. Ja stalno imam tu dilemu. Imate neko pitanje za mene direktno? Da, pa to, da li mislite da je današnje vreme stvarno toliko, recimo, loše, odnosno, na primjer, pre 1300 godina i 1700, ali da pritom uzmemo i u obzir da danas živi 6 milijardi ljudi, znači imamo kvantitet veći, na primjer, da li procentualno, na primjer, danas ima više homoseksualaca nego što ih je bilo pre 1700 godina, da li procentualno ima više loših brakova nego što ih je bilo pre 1200 godina, tako znači, kroz istoriju, kroz paralele, da li bi se mogla napraviti neka razlika u ljudskoj svesti, u tom. I ono što ste rekli za dokanost, da neko gleda televiziju, dođe kući pa gleda televiziju, zar ne mislite recimo da oni ljudi koji vole dokanost i vole znači da se zanimaju, da nisu i pre 500 godina imali način da nešto drugo rade, kao što paralelno sa današnjom televizijom, znači, da, hoću kažem da je to jedan sastav čoveka koji je, svi ti gresi postoji u Starom Zavetu i ne gresi, nego jednostavno sve te pojave postoje kroz cijelu istoriju postojanja čoveka. Samo pitanje je da li danas je to stvarno toliko izraženije ili se samo radi o kvantitetu društva, da se ima 6-7 milijardi, rekao da se bilo pola milijarde i tako. Ja ne umem da merim takvu dubinu kroz istoriju. Ja se bavim današnjim pojedincem i porodicom i sva moja zaključivanja ili teoretisanja su proistekle iz prakse. Ja ću vam reći praktično. Boravio sam prošle godine u Holandiji, na poziv naše crkve. Boravio sam u jednoj porodici u kojoj je dete od 5 godina. Tog jutra se spremalo, oblačilo čizme, kišni mantil, nosi motičicu i jašu. Pitam ja, kuda? Svako dete, ta u 4. ili 5. razred u Holandiji, dobija 1 kvadratni metar zemlje koji obrađuje jednog dana. Jedan dan oni su na zemlji. Oni uče svoju decu da je Holandija siromašna zemlja, da mora da otima od mora i da se samo od rada živi. Moja priča i moj pokušaj odgovora vama je umrtvljivanje ljudskog uma u ovom trenutku kroz nerad, kroz nametanje obrnutih vrednosti koje degradiraju samoga čoveka. Mi imamo situaciju u kojoj nećete retko čuti da čega se pametan stidi, neki ljudi se danas ponose time. Ja govorim o potrebi preobražaja da čovjek sebe kao ljudsko biće definiše kroz rad, kroz odgovornost, kroz odnos sa drugim ljudima, kroz poštovanje slabijeg, ono koji drugačije misli. Znate, mi razvijamo sebičnost, jer New Age je pokrenuo tu filozofiju pojedinca, jedinca. Znači, sebičan čovjek ne voli nikoga. On živi u uverenju da voli sebe, ali on ne voli nikoga. Da bismo mi voljeli sebe, mi moramo sebe dati. I nema zajedničarenja, nema deobe, nema davanja. Znači, kažu naše je samo ono što damo i to je tačno, verujte. Ja sam, da se ne hvalim, ali svim svojim studentima koji su kod mene dolazili, prvog dana dao kompjuter i rekao sve što ima unutra, da sam ja nakupio, izmislio šta god, uzmite i produžite. Jer ako to se proširi znanje, onda i ja živim, to jest neki deo mene. Zašto vam sad ovo govorim? Ja ne znam da odgovorim na vaše pitanje da li je bilo tad više ili sada, kud ide ovaj svet. Ja govorim sa aspekta jednog malog čovjeka koji se bavi pojedincem, porodicom i tom dinamikom koja je na nivou svakodnevno nametnuta s polja, kroz medije, kroz globalizaciju i kroz narušene odnose, znači njih dvoje. A onda i nesnalaženje dece u toj velikoj ponudi svega i svačega. I našoj neophodnosti da toj deci pomognemo da odaberu onu stranu koja će njima pomoći da ih definiše kao ljudska bića. Lepota nas može spasiti, reče Dostojevski. A vi danas imate ružno koje se forsira kao lepo. I ja ne mogu da se otmem utisku da to ne nameće ne. Analizirajte malo dečje igračke.
da se time bavimo, analizirajte crtane filmove. Znači, mi utapamo decu u svet ružno, a znamo od koga dolazi, znači, taj svet ružno. Žao mi je što ne umem da vam odgovorim na vaše direktno pitanje. Ja imam konkretno, imam ih više. Prvo je, rekli ste da učimo decu da se ne porede sa drugom decom, nego da, sad, ja imam konkretan problem, imam trojke. Oni su stalno se porede i tu stalno postoji rivalitet i stalno, ja prosto ne znam kako da se nametnem. Mislim, kako da se ponašam, da li to da postičem rivalitet, da ga sputavam, da šta da radim. Imam još par pitanja, da li sve da kažem ili da... Naravno, jedno po jedno. Vidite, začeli ste jednu temu koja je veoma važna, to je da nema dovoljno solidarnosti među našom decom, da oni više vole ili bolje se slažu sa komšijskom nego međusobno. Jedan od razloga koje sam ja identifikovao jeste upravo poređenje dece. Ili ono što se često dešava kad mlađe dete atakuje na stvari ovog starijeg, mi onom starijem stalno govorimo pusti, on je mlađi, pa nisi pametniji, ona je slabija. Kupujemo im igračke i kažemo ovo je zajedničko. Ne može da bude zajedničko. Šta treba uraditi? Pa učiti decu da razviju solidarnost. Molim te, brate, hoćeš li mi dati čašu vode? Molim te. Ja ne mogu sada da uzmem vodu ako mi nisam dobio dozvolu. Ali mi toga nemamo dovoljno u kuća. Mi nemamo vremena, nemamo strpljenja. Ja to sve razumem, porodičnu dinamiku, radimo po 12 i više sati, ja to sve znam. Ali deca nisu tražila da se rode. Najbolji način je da ih nikada ne poredimo, vidi kako je on. Nego da ih naučimo da se porede, da izvuku iz sebe ono najbolje. To je suština života. Svako je od nas dobio puno talenata. I mi treba da prepoznamo i da decu u tom pravcu ohrabrujemo da razvijaju talente, potencijale i sve ostalo. To nije lako, ali ako izbegnete tu zamku poređenja, onda će oni želeti jedno drugom da se nametnu, da pokažu, a vi ćete onda ohrabrivati upravo to i reći bravo, ti si najbolje nacrtala od ovoga, a ti si najbolje nacrtao od ovoga. Ali ne zadavati zajedničke teme da bi oni mogli da se porede i da vi upadnete u tu zamku. Ne znam da li ste me shvatili, ne potenciramo mi poređenje, oni to sami rade međusobno. Mi začnemo. Mi začnemo. Verujte. Vidite, činom rođenja. Prvorođena deca dolaze na svet kad roditelji nisu dovoljno spremni za odgajanje. I mi utkamo u njih dosta straha, nesigurnost. Prva temperatura, nastaje drama. Idi zovi doktora, idi zovi hitnu pomoć, zovi tetku, babu, mamu, ne znam šta. I dijete M ima temperaturu, M još doživljava to kao nešto strašno. Drugo, s obzirom da nam se nažalost sve veće rađaju deca, prvo rođeno dete je predmet obožavanja. Njemu svi donose. Bože šta mu neka. Pile moje ljubave, carice moja, najlepše moje, sve moje. I on navikne da živi kao princ. I sad dolazi taj drugi koji odmah ukapira da tu ima neko ko uzima njegov majčino krilo i uglavnom imate tu drugorođenu decu koja su aktivnija. Oni razvijaju širi spektar ponašanja, oni grizu i ujedaju, i smeju se, i šlihtaju se. Dođe i kaže, mama, a ono što vi kritikujete kod ovog starijeg, on dođe i kaže, vidi, ja sam nacrtao. Ja sam obrisao svojstvo, ja sam sredio svoje igračke. I tu dinamiku vi treba da prepoznate i da vodite svako dete kao posebno biće. I da među njima razvijate solidarnost. Jer ono, ako je tačno što sam ja čuo u Srbiji, da 800.000 ljudi tuži svoje rođake u Srbiji
Ako je tačan podatak, onda je to tužno. A dobrim delom proističe odatle, gde deca rivalizirajući u stvari ne razviju empatiju za bližnji. Šta kaže? Voli bližnjeg svoga. Ja često, to su mi omenjene teme i imam ohrabrenja, stalno spominjem instituciju tetke i ujaka. Znate, prišao mi je neki dan u Slancima, jedan gospodin je rekao, znate, svidjelo mi se to kad ste pravili poređenje, ja sam to analizirao, nikad u istoriji nisam našao da je ujak ubio sestrića, ali da je otac ubio sina, jesam. Da je tetka ubila sestrića ili ne znam, bratića, nije. Mi smo nekada negovali tu instituciju tetke. Ja znam kad se ugrizem za jezik, uvijek su govorili doneće tetka kolač. I stvarno tetka dođe, donese kolač. Tetka je bila predmet obožavanja, njoj ste mogli da se požalite. Prve ljubavne jadne iskustva, neiskustva, bez rizika da će ona to ocinkariti nekome. A kako danas da se izjadamo tetkama kad ne govore majke? Kako kad se posvađale oko imovine koja je bezvredna? Zato nam je važan preobražaj, verujte mi, draga braća i sestre, da li ćemo mi dobiti kredite, da li ćemo se oporaviti ekonomski, hoćemo. Imamo mi zemlje, da će Bog sve to. Ali moralni preobražaj je ono što mi treba da bližnjeg svog, prije svega njima da se izvinimo. Ne može muž i žena ne govore 15 dana, posvađaju se i ne govore. Kako možda ne govore? A sutra od djece očekuješ da oni da se razumeju. Ili se roditelji razvode i djeca razvijaju osjećanje krivice jer misle da su oni bili loši zato što se roditelji razvode. Jeste me razumeli? Možda ja ne umem baš direktno da odgovorim na svako pitanje. Mogu ja da vas pitam sam, zašto mislite, doktor, da je rivalitet mora da porodi nešto negativno i da je a priori negativna stvar? Poređenje sa samim sobom je u stvari izvlačenje iz sebe ono najbolje. Zato što se nama kulturološki nameću razni likovi koji su antiheroji kao idoli i zato što većina ljudi ili većina mladih će se porediti sa reality zvezdama, sa onim koji zarađuju mnogo novca i kod mene svaki drugi ko dođe kaže samo da mi je da dobijem neki dobar posao i da dobijem neke velike pare. Zato je važno neka se oni rivaliziraju kroz rad, kroz stvaralaštvo. To onda uredi, ali ne na ličnom planu. Vidi kako je on dobar, a ti nisi. On je spremio svoj krevet, jer to je klica mržnje. Ja sam protiv tog rivaliziranja. Ali ne i znači da neko uradi nešto dobro. Izvolite. Poštovanje doktore Panović, ja sam vas slušao i prošli put kad ste bili naš gost i vi zagovarate arhetipski jedno porodično gnjezdo i neko ognjište. Divno ste pričali o ognjištu prošli put i taj sindrom ognjišta je otprilike neki univerzalni model sakupljanja porodice. Nekad je porodica u 19. veku bila oko tog ognjišta, pa su se tu raspravljali, kritikovali, voleli, ljubili, svađali, ali je ipak to ognjište bilo centar porodice. Ja vas molim, non stop slušamo šta je negativno. Šta zapljuskuje porodicu kao negativni trend u ovoj državi. Ja vas molim, ako možete koncizno da nam kažete da li postoji skup nekih preventivnih mera, poteza, nekih, da kažem, porodičnih obaveznih radnji koji će to da zaštiti danas to arhetipsko ognjište i nas, roditelje, u, da kažem, napadu sveopšte socijalizacije. Evo, počnite od predškolskog vaspitanja, odvedete dete, mora da ide na obaveznu socijalizaciju, određeni psihološko-pedagoški timovi ga preuzimaju, vi niste ništa tu apsolutno potrebni, ili uopšte bilo kakav problem u odrastanju, vaspitanju dece, roditelj je na zadnjem mjestu. Mislim da to je vrlo loša postavka. Da vas molim da čujem vaše mišljenje. Hvala. Ne bi se složio da su roditelji tu na zadnjem mjestu, mi smo na prvom mjestu. Mi smo najbolji uzor ili bi trebalo da budemo najbolji uzor naše djece. Postoji nekoliko stvari koje ja zagovaram, a koje su moguće da se dogode u svakoj porodici, a to je da koliko god je moguće zajednički obedujemo.
da ručimo zajedno. A da se ti ručkovi ne pretvore u svađu, kritiku uz televizor ili mobilni telefon. Dakle, organizacija zajedničkog vremena, to zajedničarenje, ono što nedostaje, jer jedino tako možemo sebe dati jedni drugima, gledajući se u oči. Znate, ja sam dosta radoznao i imam svakakve ideje. Jednom sam pitao na jednom velikom skupu na Mašinskom fakultetu koji prima 900 ljudi, da li među vama ima onih koji ne znaju boju očiju svoje dece? Nećete vjerovati, 43 očeva su ustali i priznali. Ja nisam tražio priznanje. Šta to znači? Da mi ne provodimo kvalitetno vrijeme. Zato je važno da mi našu decu, pa i svoje ukućane doživljavamo kao jedinstvena bića, slaba, nesavršena, gledajući se u oči uz razvijen osmeh. Osmehom i radošću se najbolje vaspitavaju deca. Sjećate se, a ovdje sigurno ima i oni koji su zaljubljeni. Zaljubljeni se razumeju pogledom. Oni ne moraju čak ništa ni da kažu. Je tako ne znam? Sad, a kako razgovaramo mi u nekim godinama? Kritika, primjedba, hajde, galama, vika. Dakle, ja se zalažem za zajednički obrok. Sljedeće, zalažem se i za ognjište, ali naravno metaforički. Institucija Svete Nedelje je nekada kod mene poštovana da nedeljom nikuda nismo išli. Rijetko ko nam je dolazio u posjetu, samo ni najbliži. I preko nedelje, odnosno u taj dan Svete Nedelje, odrasli su razgovarali sa nama. I mi, kao što imate, Jevreji drže i dalje instituciju Svete Subote. I oni te dane također ne primaju goste. Zašto? Pa deca usput pokupe i psovke i ružne reči i navike i svega ovoga. Mi treba da imamo to vrijeme kada ćemo pomoći deci da oni razumiju zašto to ne valja. Meni dođu roditelji, hoće da tuku svoje dete zato što je donelo psovku iz obdaništa. Kažu, što da ga biješ? Pa psuješ li ti? Pa ponekad. Pa izvini to, ponekad je ipak psovka. Dakle, razvijati mir jezik nešto što je danas nije baš uvijek. Meni dođe bračni par, ona kaže moja Milica, a on kaže moja Milica. Ja ponekad u šali pitam da li je to vaše zajedničko dete ili iz prvog brata. Tek oni onda ukapiraju da zapravo govore o istom detetu. Dakle, to zajedništvo nedostaje. Nedostaje u braku. Poštenje, poverenje, zajednički interes, ono što sam malo pred nabrajao, i zajedništvo. Dakle, kad govorimo, da ne govorimo ja. Meni se svidjelo, neki dan je došao jedan bračni par, kad je gospodin rekao, znate, moja tašta. On nije rekao njena majka. Moja tašta. Što meni govori da on ima jedan dobar transkript, pozitivan. Zajednički odlasci u crkvu, za one koji su verujući. Zajednički odlasci na slavu. Mi danas ne možemo skupimo decu kad treba idemo na slavu, jer izmišljaju rođendane, vaspitačice stalno izmišljaju da deca sad treba da budu na rođendanu. Šta će čopor dece, 30 dece, 40 na rođendanu jednog dete. Jer oni ne znaju gdje se igraju, niti ne znam šta. Dakle, uključimo zdrav mozak, zdravu pamet, znači pa odabirajmo ono što je dobro za nas, čuvajmo svoju porodicu, idimo zajednički na izlete, ali znate šta, u cijeloj toj priči nama nedostaje jedna jako važna dimenzija, a to je pravljenje prioriteta. Ja znam da bi svako ili većina od vas rekli ovdje, ali lako je vama pričati, ja moram da radim cijel dan. Ja to znam. Ali djeca ne traže da se rode, a drugo, postoji jedna jako važna jedan aksiom, to je važnije kvalitet odnosa nego količina provedenog vremena. Vi imate one ljude koji smaraju jedne druge cijel dan. I šta vredi? Zato je bitno da poradimo na sebi, na tom ličnom preobražaju, pre svega moralnom, duhovnom,
znači pa onda i u tom odnosu prema svojim bližnjim. Izvolite. Ja sam samo trebala da vas pitam da nešto kažem o upotrebi glasne i naknade. Aha, hvala. Ja sam protiv nagrađivanja materijalno. Najveća nagrada detetu da je roditeljski osmeh i radost i zagrljanje. Jer to onda razvija milinu u dečjem srcu. I ono razvija unutrašnju motivaciju i potrebu da ponovi to što se mami ili tati svidjelo. Sjećate se kad vam deca donose za 8. mart iz obdaništa, neke crteže ili za Svetog Savu, pa kako se mi radujemo. Treba tako da se radujemo svaki dan. Uvijek se spustite na njihov nivo, kleknite, obradujte se, pohvalite, ali ne previše da hvalite. Hvalite. A materijalno nikad. Nikad ne nagrađujte materijalno. A ako treba da kaznite, oprostite, znači postoje principi. Nagrađuje se isključivo ponašanje koje treba da se ponovi, da se učvrsti. Jer mozak funkcioniše tako da ako ga stimulišemo, stvaraju se novi neuronski putevi, znači tako se stvara navika daje mogućnost automatskog ponašanja i to je to. Kažnjavati isključivo ponašanje koje ne treba da se ponovi kada dete ugrožava sebe, drugog ili materijalnu imovinu. Nemojte kažnjavati djecu da bi nešto deca naučila novo. Tu nećete uspjeti nikad. Jer ne možemo naterati mozak kaznom da stvori nove neuronske puteve. To je glupost. Izvinite. Ja sam da postavim 2-3 pitanja. Prvo pitanje, rekli ste u vašem predavanju da je briga nedostatak ili odsustvo vere. Međutim, neki psiholozi pričaju da treba čovjek da ima neku vrstu pozitivne brige da bi mogao da otkloni problem koji je nastao. Jer bez te pozitivne brige on ne može ni problem da reši. Ako da upotrebimo obazrivost ili opreznost umjesto brige. Briga je emocija koja u nama stvara anksioznost. Znači, briga nije ljubav. Mada neki ljudi kažu, volim te tako što brinem o tebi. Nije to ljubav. Jer me razumete, to je moje viđenje. Postoje verovatno drugi psiholozi koji misle drugačije, što ja također dajem za pravo da oni misle tako. Ali ja mislim ovako. Ako izgređujemo opreznost, onda nećemo ući u zamku brige. Da li me voliš? Sad oprostite na izrazu. Budalo jedna živim s tobom 30 godina. Tako reče moj komšija. Pa da li je ona zadovoljna? Da li on joj odgovorio da je voli? Šta vi mislite? Možemo da nagađamo. Izvolite, drugo pitanje. Drugo pitanje, htjela sam da postavim, po hrišćanskom učenju, volja je ta koja opredeljuje čoveka za nešto da postane. Jer svaki čovjek ima predispoziciju u životu da li da bude dobar ili da bude zao, ali volja je ta koja ga opredeljuje, da li će da prihvati vrlinski život ili neće. Moje pitanje glasi, ako dete želi da postane kriminalac, recimo u životu, njegov život je tama, na primjer, takvo viđenje ima, da li otac ili majka mogu da ga spreče u tom? Dete ne može da želi ako nema iskustvo, ako nije vidjelo u okruženju, ako neko nije ohrabrivao to ponašanje. Dete samo po sebi ne želi, ali ako vidi primjere iz okruženja, znate, danas svako treće dete želi da zaradi velike pare, ali ne da se trudi da radi, nego da dobije neke pare. Tako su izmislili, evo vi ćete se smijati, i jedan izraz žargonski, kažu živ ćale, mrtav kapital. Strašno. Zato što nisu spremni da rade. A volja dolazi kao osvešćena dimenzija nekog iskustva. Znači, kad ja znam, predviđam da ako uložim napor ću dobiti nešto. Znači, ne može onda se opredeli od malih nogu ako nije vidio da tata tuče mamu ili da se svađaju svaki dan, pa njemu agresivnost postaje kao obrazac ponašanja, osnovni obrazac odnosa prema drugim ljudima. I još jedno pitanje, samo neću više. Naš poznati komediograf Branislav Nušić, ne znam da li ste čuli to, jednom prilikom je izjavio da je ljubav poljana na kojoj pasu magari.
On je bio komedion. Izvolite. Svaki je povezano na neki način i sa tim što je pitao. Meni neka misao u glavi, sad kad imamo slobodu, šta se nastanjava? Pa me zanima vaše mišljenje o slobodnom detetu, odnosno tim koncepcijama vaspitanja deteta kao zametke. Ima li tu i pozitivnih stvari ili su posljedice opet? Slobodna deca Samuel Škula je knjiga koja je inicirala neke pokrete o slobodnim školama. Vidite, detetu treba dati slobodu, dakle, koja ga vodi u kreativnost, u izražavanje svojih talenata. I ne samo da mu treba dati, treba je ohrabrivati, treba mu pomoći, ali nema beskrajne slobode. Benjamin Spock, čiju knjigu ima skoro svaka druga kuća, one debele knjige, ili vi, vaše dete, ili kako odgajati dete, se pred smrt izvinio naciji što je govorio da da treba detetu davati bezgraničnu ljubav i bezuslovnu i široke slobode. Znate, postavljanje granica, kao uslovno rečeno ograničavanje slobode, služi kao orijentacija detetu da se snađe u realnom svijetu. Zamislite kako bi naš život izgledao kad ne bismo imali saobraćajne znake. Svako bi imao svoju pravdu. Sad zamislite, recimo, da vama vežemo oči i kažemo tamo na ovim vratima, hajde izađite na ovu drugu stranu. Kako ćete se vi osjećati? Prvo, nelagodno. Nemate mogućnost kontrole vizualne. Ali ćete posle nekog vremena pripajući lagano definisati prostor i imat ćete neku predstavu o prostoru. Sad zamislite tu istu situaciju na livadi i krenete naprijed, nema granice. Nazad, levo i desno, pa glasom, nemate nikakav odgovor. Ta uslovno rečeno sloboda će u čovjeku izazvati paniku. Dakle, detetu treba omogućiti da se slobodno ponaša do nivoa da ne ugrozi sebe ili drugog. Ili ohrabrivati slobodno ponašanje u smislu kreacije, radosti, pomoći drugome, svemu onome što njemu treba da pomogne da se izradi kao dobro biće, dobar čovjek koji razume i voli drugog čovjeka. Spominjali ste lični primjer, da li tu bolji mehanizam lični primjer ili neko ograničenja, kazne? Lični primjer je najbolji. Ja ću vam reći, čovjek osjeća uvek misli ponekad. Iako je naš misalni centar uključen 24 sata, a mi mislimo kako mislimo stalno, a u stvari nama se vrte neke misli, najčešće brige, nezavršeni poslovi, dnevni događaji, neki strahovi ili situacije koje prethode, ali osjećamo uvek. I to je mnogo važno da znamo da smo mi vođeni više osjećanjima i zato se deca i ponašaju onako kako roditelji rade, jer u tim trenucima oni doživljavaju, znači, emocionalno uzbuđenje, tako se formira emocionalna mapa i zato se, čuli ste, ubica vraća na mjesto zločina. Zašto? Zato što je tamo doživeo ekstremno uzbuđenje. Iako na svesnom nivou zna da je rizično se vrati, ali on upao u jednu letargiju, u jedan prazan prostor, kao što nažalost danas žive mnogi, koji kuliraju, koji bleje, koji se smaraju, dakle koji ne rade ništa. Zato oni i posežu za određenim ponašanjem koje podiže nivo uzbuđenja, čak i oni ne znaju da ih to vodi u problem zavisnosti. Izvolite. Ja sam htjela da vam kažem, da vas pitam, da prokomentarišete, recimo u toku dana ste sreli neke svoje komšije ili prijatelje i kažete im, ja sutra imam predavanje, greške o vaspitavanju dece, pa ako želite, izvolite, dođite ili obavestite neke svoje bližnje, a oni kažu šta smo uradili, uradili smo. Sad molim vas da to prokomentarišete. Pa to nije tačno. Pa to. Verujte mi, ja sad da ne radim ovoliko koliko radim, ja bi upisao fakultet i učio. Bio bi šumar. Učio bi biljkama. Znači, to nije tačno. Čovjek može da se menja, samo treba da ima unutar sebe motiv, razlog, želje.
Znači, roditelj koliko dugo treba da radi na vaspitavanju svog deteta? To je bilo, mislim, pitanje. Čitavog života. Tamo gdje smo otvoreni i spremni, moj sin koji ima 33 godine i dan danas mene kontroliše da li se ponašam onako kako pričam. Ne živimo zajedno, ali jedno večer stalno sam se borio protiv toga, ti kasni termini, treninzi, pa večera, i onda sam ja stalno, da ne večera kad se vrati kasno, nađe neku varijantu jogurta, ne znam čega. I pre godinu dana, on je bio je kod kuće kad sam ja ušao, ja sam ušao u kuhinju, uzeo jogurt, kada sam namjerno uzeo poklopac od šerpe, podigao je ovako lupi. I znate šta je uradio, znači momak koji ima 30 godina, došao je ovako i rekao, krkaš matori, krkaš. A kad je vidio da ja ne jedem, onda se on obradovao. Kaže, ali si opasan. Ali meni je milo. Nije me uhvatio laži. Meni je milo zato što će on to preneti sutra u svoj brak. Neću ja reći sam ne daj Bože da sam ja savršen, nemoj neko da pomisli tako nešto. Pravim ja greške. Ali ja sam otvoren da ih menjam, da se ispravljam, da korigujem, da se izvinim. Da me razumete? Naravno, deci priznati da nismo savršeni, znači i sad, jako je važno da izbjegavate termine greške, krivica, krivac. Ja vas molim da to negdje usvojite, nego kažete nisam dovoljno dobro uradio, nisam baš ovo savršeno. Znači, samo nemojte koristiti termine krivac i krivica. Ja sam se pokajao kad sam dao naslov greške u vaspitanju dece, ali sam vođen bio time da će možda ljudi pohrliti zato što mi svi danas grešimo. Ja sam hteo da negdje naslovim nesavršenosti naše u odnosu prema deci, a mi je zvučalo da će to možda neko olako shvatiti i neće, zato je bio taj naziv. I znači treba izbjegavati te termine, jer ako kažemo greške, onda je to dijagnoza. Zato je jako važno i kada, recimo, hoćete da kritikujete nekoga, da uvijek prvo afirmišete ljubav. Draga, super ti odlična. Sad mi nešto nedostaje. Zamislite, znači šta smo mi uradili? Pa pohvalili smo njen trud. A ako kažemo šta si mi ospremila, onda uništavamo njeno samopoštovanje. A prvi uslov je da bi neko prihvatio promjenu u ponašanju, pa i kritiku i kod dece i kod odraslih, jeste da mu ne diramo samopoštovanje. Zato je važno da nikada ne kritikujete ličnost, već ponašanje. Dete se baca po podu. Šta uradi? U kući. Zagrliti ga i reći, ja tebe volim. Ali ne volim kad se tako ponašaš. Ali ako baš voliš da se tako ponašaš, izvoli, idi u sobu, tamo bacaj se, vrišti, radi šta hoćeš, pa se vrati da te mama zagrli. Nema straha od odbacivanja, nema pretnje, nema zabrane. Naprotiv, afirmišemo ljubav, ja tebe volim. A ne volim kad se tako ponašaš. A šta ako je na javnom mjestu? Pa prvo to radite u kući, pa onda to i na javnom mjestu. Ako odradimo u kući na pravi način, neće se dogoditi na javnom mjestu. Ali ne treba ga samo tući, vući, ne znam šta. Nego mu prići tihim glasom reći. Red, ti baš voliš da se tako ponašaš se. Nek svi vidi. Ja ću izaći, sačekaj ćete tamo, a ti kad završiš doći. Ali problem je naše gordosti. I problem je ono što želim vama da vas zamolim. Da nikad ne gamite na vašu decu. Nikad. Povišeni to vređa, ponižava. I nikada ne afirmiše promjenu u onom pravcu u kome ste vi želeli. Nikad. I možete nekoga da isprebijate, da ne znam šta uradite, da u tom trenutku dobijete neki efekt. Najčešće u stvari mi smirujemo sebe, a tek onda konstatujemo da je to naša nemoć. Svaki povišeni ton je nemoć. Pričajte polako.
onda će taj drugi da se napne da vas čuje. Nikad neću zaboraviti jednog čicu koji je imao 75-6 godina kad je došao kod mene i kaže, jesi ti taj, jesi ti psiholog? Ja kažem, jesam. Da ti meni napišeš da sam ja malo glup, na nervnoj bazi. Ja njemu izvinite, to piše Olga, doktorka koja je pored mene ORL. On kaže, ne, ona je meni poslala. A ja kažem, ja mogu da vam napišem da ste glup. Ja glup. Sve ja glup. A dobro, kaže njemu, aj sad mi recite, zašto? A onda on kaže, slušaj, ja imam kod kuće 5 žena. Ja novine čitam od 32. godine politiku svaki dan. Taman uzmem da čitam politiku, ova moja kaže, opet čitaš politiku, a vidi gdje su ti papače. Sad, ćerka koja se vratila, mu kaže, ne znam, tata nisi uradio ovo, ono. I sad on kaže, da, ti meni napiši. Plaćao čovjek, uredno došao. I nailazi moj jedan kolega psihijatar, kaže da njemu, ajde imamo jedan timski, da uradimo zajedno. Napišemo mi njemu finu anamnezu i napišemo psihogena gluhoća. U zagradi selektivno tipa. Platio čovjek, pošteno dobio nalaz. Kako je ovo? Nemojte galanti ni na svoje muže. Evo, nemojte se davno uvrediti na mene, ali iskustvo govori da se najviše razvode žene koje galame. Zašto? Daću objašnjenje. Ne želim, molim vas, niko da se uvredi, jer to nije namera. Naše prvo iskustvo sa majčinim glasom je uspavanka. A kad neko uspavljuje dete, on ne viče na njega. Šta? E sad ćete vi reći, ali ti braniš muškarce, vi ste privilegovani i sve. Ne branim nikog. Samo vam govorim iskustveno. Kad dvoje viču, srca im se udaljavaju. A zapamtite, da ste ikada vikali kad ste bili zaljubljeni? Niste. E sad, vi ćete reći, ali ne može biti cijel život zaljubljeni. Pa ne možemo, ali možemo biti tolerantni. Jel ima još neko pitanje? Izvolite, vi ste htjeli još nešto, da? Sa trojkom, da? Ajde, odmah ću oba pitanja. Prvo pitanje je susret sa pojmom smrti. Jer su sad će napune 6 godina i to je sad kako da predstavim to kao normalnu stvar, a ne nešto što je strašno, a opet da mislim da se ne desi ono gledamo crtače pa skočimo sa trase pa ćemo dosta... Jedan od najboljih načina je da zasadite jedno drvo u okviru vaše kuće ili na putu od kuće do škole, da to drvo bude vezano za jedno dete, drugo za drugo i da na drvetu dete uočava promjene u prirodi. Deca već sa 6-7 godina su spremni da razumeju fenomen nestajanja i ako pripremite ih tako, dakle da su promjene u prirodi neminovne, evo sad je jesen, pa ćete reći, vidiš, vi nemate, ali evo vidiš, imam sjede kose, to se događa, znači kao u prirodi lišće žuti, pa crveni, pa nestaje, pa brown, pa u zimi ga nestaje, tako da deca bezbolno na prirodan način prihvate fenomen promjena, a onda i nestajanja, pa i smrti. Hrišćanski je dobro kad se kaže on nije umro, nego se preselio. I sad tu deca nekako, u mom iskustvu nekako prihvate, kao sad oni svi tamo žive, da deca onda idu u produbljivanje pitanja, a kako mi njih ne vidimo, a da ćemo i mi ići tamo. To sad treba odgovarati djeci kad su u pitanju škakljiva pitanja do nivoa da oni budu zadovoljni, ne produbljivati priču dalje. Zato što će oni polako uočiti, odnosno učiti i prihvatati taj fenomen promjena i nestajanja. Kao recimo gde su na nebu su, pa daj mi neke medmije da se popnem, da odem tamo da ih vidim. Da, ali vi ćete njemu kao i u mnogim drugim situacijama reći da mi u životu nismo svemoćni, da postoji mnogo stvari koje mi ne možemo da uradimo, na koje nemamo odgovor, pa mu postavite pitanje šta je starije kokoške ili jaje, pa će on negdje tako prihvatiti da postoje stvari koje moramo da prihvatimo, a da nemamo objašnjenje. Nije dobro da kažem ne znam, nego naći neki primjer iz prirode koji bi asocirao i vodio u tom pravcu s tim da se podstakne veća želja da produbi razmišljanje.
I onda na internet, Google sve zna, pa malo i njega konsultovati. I sad, ja se izvinjam, još jedno pitanje vezano za priče i za dečije. Šta je sa onim starim bajkama koje su poprilično surove? Znači, nema te utvarićke i već takve stvari, nego ima, igrom slučaju imam neku zbirku ruskih bajki. Mislim, ono je realan život, krv do kolena i ostalo. Šta s tim? Da li čuvati decu od toga? Znate kako? Nažalost, bajke su proistekle iz života i naša stvarnost je puna krvi, puna nasilja, puna uvreda, puna agresije. Šta kažu naši, neki dan kad smo pobedili u fudbalu, zgazili smo ih. Ubio je Đoković, ne znam koga. Mi učimo decu agresiji. A onda šta je važno? Da mi promovišemo ljubav. I da to uzmemo kao prikaz nečega što nije dobro, a uvijek iskoriste pitanje da li bi ti volio da se to desi tvom bratu, tvojoj sestri, mami, tati. Naravno da ne bi. Tako da on napravi jednu distancu. Da to ne usvoji kao svoje, kao što se dešava u crtanim filmima. U Rusiji nemate ni jedan film koji se titluje. Nema. Zašto? Zato što najveća manipulacija je preko titla, preko brze smene slike i manipulacija sa 24 sličicom u sekundi. To su takozvane poruke ispod praga svijesti. Tamo se prevodi, sinhronizuje, tako treba i vi sa vašom decom sedite i ono što je sinhronizovano slušajte. Znate sami koliko puta niste mogli da pratite, da pročitate i tekst i da pratite sadržaj. Niste mogli. I šta smo onda radili na pola? Iznervirali smo se, u nas se utisnule neke slike, nemamo racionalno objašnjenje, nismo usvojili kritički sud, stav, vrednosti sud. Znači, ako sam vas dobro shvatila, vi ste za to da im se čitaju takve bajke, ali da se napravi analiza. Normalno, to je život. Pazite, će vama sutra doći i reći kako je Pera udario Đuri i razbio mu nos i on je video krv. Nažalost, to je naša realnost. Vi na televiziji vidite kako ovaj odseca ovome glavu. Ovaj na košarci ovome slomio nos. To je životna realnost. I decu ne treba štititi pod staklenim zvonom, samo im treba dati što finiju, što mešću, što prihvatljiviju objašnjenje, znači, za sve to. Da to nije dobro i da se to ne dešava uvijek. Da ne izazovemo strah, a da onda oni omrznu da idu na košar. Ali da bi sve to mi mogli, moramo biti prisutni u životima naše djece. I to je poruka za kraj. Oni ne traže da se mi rodimo, da se oni rode, nego ih mi. Znači, svojom voljom. I zato je važno da nam oni budu uvijek prioritet. Da se ne vadimo i ne izgovaramo na to kako moramo da radimo, kako moramo, a usput nam je televizor, analizirajte koliko dnevno vam je uključen televizor ili ne znam neki drugi faktor koji ometa naš kvalitetni odnos sa njim. Zato akcent treba staviti na kvalitetu odnosa, da ih naučimo kako da se opredele za bolju životnu stranu. Kažete? A zašto je teško reći izvini? To mi nije jasno. Meni nije. Nije ni meni, ali srećam se sa tim da je nekad stvarno teško reći kod nekih ljudi. Odgovornost. Vi znate da je to jedna od najvećih, najtežih greha. Iz gordosti proističe mnogo toga, ali ne treba odmah osuditi čovjek, nego ga lagano voliti, umetnički. Što? Izvinjam se ja tebi. Ali problem je u tome što mi vičemo i što sudimo, što osuđujemo jedni druge. I onda ne damo priliku tom drugom da se razmekša, da se izvini, da oprosti. Što je još važno, ako se posvađate ili sa decom, nemojte to nikad raditi uveče. Znači, nemojte ih kažnjavati uveče. Znači, pusti da prođe dan. Kako? Ali, ako vam nešto kaže ružno, ne vas pita, vi uvijek recite, to nije lepo da kažeš mami, ali ti si sad ljud, ja tebe razumem.
ali ja očekujem od tebe da mi se izviniš kad te prođe vez. I očekujem da promeniš ponašanje. Nemoj ti insistirati na odmah na izvinjenju. Pa neće, 90% se neće, baš neće. Aj se izvini, baš neće. Pogotovo muž i žena. Sad neću nikako ja hoću. Dobro. Samo moment jedan, nemojte napuštati salu, ja bih kad završio samo sa odjavnu špicu. Da se zahvalim doktoru na divnom predavanju, inspirativnom, vama isto na aktivnom učešću i što ste tolikom broju došli večeras ovde sa nama. Htio bih samo da najavim sledeću tribinu, mi smo na početku ovog jesenjeg ciklusa, verovatno polovinom oktobra će nam doći naš proslavni glumac Nebojša Dugalić koji će govoriti tako o nekoj hrišćanskoj temi, o tome kako, nismo još definisali temu kako biti hrišćanin u savremenom svetu, tako da vas bit ćete blagovremeno obavešteni o tome, tako da, znači, posle 15. oktobra to očekujete. Hvala vam još jednom što ste u tolikom broju večeras bili sa nama.